Pemirsa upacara Tawur Agung Kesange, pinaka ayadan rahinan nyepi ring kota Denpasar, nanging kelaksanaan matio sekadi sedurungnya nih. Nganutin pewaras saking pemerintah, krama sani ngamiletin upacara kewatesin. Upacara Tawur Agung Kesange ring Denpasar, megena ring lapangan Puputan Badung, saniwantah kemiletin oleh Sulinggi, pemangku Serati Banten, perjuru adat, miwah toko agama. Tawur Agung Kesange ring kota Denpasar memargi ring gala dasa semang. Duaning punika kerama kaaptiang sideng laksana yang pengubaktian, saking paumohan utawi jero suang-suang, anut sekadi sani sampun kacumpuin oleh pemerintah kota Denpasar, tur bendesa adat sawewongkon kota Denpasar, anutin surat edaran saking Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kaptiang melarapan upacara Tawur Agung Kesange puniki, sideng ngemanggen jagat sani imbang, tur kesukertan majeng kramo ritat kala ngarepin penglimbakan virus corona. Kointanan tirta luwiri, tirta tawur, tirta caru, miwah tirta penglukatan, persida ketunas ring tetiga genah minakadi, genah tawur ring lapangan Puputan I Gusti Nguramadi Agung, Pura Agung Jagatnata Kota Denpasar, miwah song-song Banjar, sani kaintar oleh desa adat Krama Ireke. Agung Ria Bali TV.